出国那个 slab 就老三起嘛。Kum shibenta ban kinteo ye ka yo ka kot jong ki nongrem badi ka jelami khalia hi baro ka wei kamtam ya usok nyam tera harengkat bat ki wei ki sok ki pai ki umsok ki muslim musla bat ki wei ki chat jing bam jing di ki balawan ra bat penmi na pok ka jelami khalia ka sarkar jong ka jelami khalia kala penlong ye ka yo pen inam ya ka bala tip kum ka Zest Fest Meghalaya kasi Mandarin kabala sedang naduk ka sengi palai ka khat sao trik unok pra bat kaban sa penkot pat ka khat nyo trik unok pra arajar ar pulai ya ketika program layo ban sakhi ka khat santrik unok pra ya kabala penlong hanong ba Bengaluru ka jela Karnataka ha pelau ki dukan ba ka Lulu Mall Bangalore Forum Mall Kanakpura bat ka Lalbagh Botanical Garden But ya ketika yo pen inam lawan ban sakhi ke menteri ke tenat karep karyang jong ke sorkar jela ke Dr. Maisel Amperin Lingdo ke balalong rukum ke Kongsan ha ketika sengi. Kani ke sin ke baningkong ha ke bagi nong Meghalaya kila yo ya ke bakum kani ke lat ban pen inam ki sok ki pai jong ki hanong ba Bengaluru ha ke bagi pai ba na keleng ki jela baru ki bani ki wei pat kiri ke perthai ki lawan ban mat baru ban tit Negatif dukan basyong peninam ginong Meghalaya yu sok nyam tera ubabang bad ubat hiang. Syusuk kani gajing peninam kam day tang ban su peninam ni marep jong kinong Meghalaya hinray ka dayru shibenta ban burom ya gajing tre shitom jong kinong rep bad gajing reuspa. Лишь бы не было подложить отношения с соседями на Капуар. Те порог мента кани Капуар ni ganong ni Kапуар nang ba Bengaluru. Hakaba in yung kata kayo pinam yung kisok niyang tera kisok turun yung jam pati yung sok pero asna na po kajala Meghalaya yung kini katama sa kajing pinam yung kisok turun sok pero pati yung sok pero asna but pinmi na po kajala Meghalaya nanti pujaka kumka Meghalaya Zest Fest kabelas dang menduka khasau trek makabun support pat ha ka khanyo trek jong mentau ni utra e parok mentang ni i yakini ki stall ni kita ki dukan ki blabu yakini ki umso kita ki jam ini ki so nyam tera so turun kat kiwe ki jajing ba ki ale parok in sakhi kata bagin yakini jikini yakini ki parok ki jong ni na po kanong ba jala yakini ki so ki phero Teng jonga ada kupas itu sinam jonga ada napo umbelan bahap ni po seorang dari bahap po ka konstitusi sila jingwan jemi ni diwan pen i so yang terah bangkong
apa aru hilang turun badai nako riboy antara udah jungi 16 ban kejingwan ra jungi usah nyam terang ni dari ba pen ikan siapa ni ga senang berkalur mo siapa ni ga sedikit berkalur anda usah jungi dari watiang belum original usah batu tren pat dari nako riboy ini sok tren pat lawan masih penyerap dan dari usok di udah jungi buat kejing yang apa ayo iba yang usok jungi lah mix lang lah klek lang buat garuru ini sok bidang organik bilang original kami ka sin menengkong yang abangan kue yang ni ya kebangan rak ya lah kejam di sok na kejam senang lang baka department agriculture kaba wilayah hak yang ni banwan sini ialah mati yang ni banwan sini ngau tenat bat ngau sarong ba nanti nako Meghalaya nila banwan rak usok ni ko Bangkalun mah kami ya kaba ikan ya kejing don jongi apa ni abang kalur ya bisa di turun andai puncak ki ayo andai ya keren pak tang yo sok bat turun ya kabang ni lawan rah ni na senang ka jongi buat na ka senang hoi ka jingken tu pam apa deng di samla kalau ya kebangin ialah kajong karep karyang minam kendandin kan anda ingin pendim ingin try dah kabagi try sistem te kamut lang bagi nugi department iyo ban ra nugi jaka napo Meghalaya jungi adu benda koi nugi jaka kiba ka department kaya alam ini spices napo apakadan napo lumauli tengiwan ngawan hang ni namenta ngiwan ini kan kumkila kadang turmeric powder nang tagi lakadang turmeric slice kummi spices chocolate te kumkini kau ja sulia basau dan bali bayong kini di kara belan de immunity booster badi step itu pakai saat dan ini sok maret bateli sok maret powder sok kendung nang tau ini usi naman steak na uni slaterpan dan gila ban order ru nak ni ka website jongi www.countryspice.com menen ka sedang ki dunah ni dang hamdunah kan de untuk mentakas ni kalong kuno kayau ya no sarang so ba naka company je gila juan baik berapa tentang manga kadai kesin bandingkong bangapai kan seni dengan ngau sarang hi la jam ni la dia debat tunjuk hiru ya ka company ma ba I try jongi I artilen thank you I island ma yang bangan dua banuan seni ba banuan peni ya ka kini ki produk jongi hani kami yo bahas ya ulah kadang turmeric
lej lembar ke website nang ta haslong ibu haki store tu ibu haki store dan kiba nampak website tu di show online kan kador jang kini kan online price kadai shiteng kilo nyau spa de kalau local price kadan local te ngak khamwan ra kan les lah kham kan mau de jong ke online te kadai shiteng kilo kadai kador nyau spa de unge uba shipawa pan kadai lai spa san kau But kani ka produk pakai buat ni mentah kadai dalam jong Be Natural. If jong I bos orang ada actually, I keteng Rajkumar Vijay Pusat. Actually ni collect ni nak farmers and mengingi pendiri brand lang na bentah jong I. And like the fee page ki product jong I, ki don ki QR codes, bapila ban scan and kan pen I all the details pang jong I farmers. Uning ni yo na farmer long kum ki someone can I na farmer ting ya mix lang ki someone can kita ki buat ki kini ki spices bang ya you mix and then ni you pop produk Meghalaya all organic. First of all ni don make ginger powder jongi and then ni don kena Szechuan pepper powder. Ni don kena lakadong turmeric. Ngi don cinnamon powder, ngi don jackfruit ring, ngi don spice blend, ngi don chili flake, ngi don Naga King chili paste, and ngi don jackfruit chunks. Naga King chili infused oil. Ni don peppercorn grinder. But ni don Be Natural honey. Ni compare but product and the pricing I guess kadai equally match. Namar ba it's a proper seal, proper packaging and all that. So no, not really. Kani I guess the fourth or the fifth time ni laju participate for Delhi as well. But for month of September, I guess. Ki based on reaction jong ki customers ni ki paiba bakiawan ki bang ki standard and kim da don complain shi pang rate as well. Namar ba ki ong it's good packaging and the product the best. So ngasokman ha namar kum kini ki product ni wanra ni ki we kimla ban I organically kumangingi I na po Meghalaya ngaso sarong bangat bangingi la ban wan chadu chini po yo bangingi ban showcase kita na kerpa di government jong Meghalaya ba kat ba kidon kum kini ki event semua bangin ya I la yangi bangin participate lang so that bangin ya kiu lang They tangi dia ke company jong Be Natural, lagi baru ki company pada Pok Meghalaya bangin dia participate lang anywhere part.
ngawan sini nak kita Mac Products kini jo kini di Selasha kilong organic weekend ki bom adoi long bapiang rupiah beli entah ya begini kini spices nak kunjung di nak pome kalaya iwan kini products rok kadang ba tentang yo ban brin kam te kamha ka products ka jong Tangki Selasha ni kita. kita bagi spices Dia nak ke gini? dia joko Max Em nak make kalau men pakai kini ya joko horticulture development. Now, apa selong ipun mi you news Selasha ba pasan pun sepagram jong black tea. Dia green tea lai spa si sepagram. Baru ni jong ka umsling pan ni dia kedua ba spa arpo ni green tea si sepagram. Baru ni black tea pa si spa arpo si sepagram. Bagi ni spices pan uni somaret dia nyoksan gram kedua si spa sampo ka. Baru ni ginger pa dia ni sing dia kedua ba si spa ka. Ni ka Jadi nak buat yang ini kelas dah betul. Mentah ni. Ni dah sedang ni ni. Kelas ni baru sekolah. Benda dia ki kamduna mu kubra, mentah kat sini tengah iki lah kamu buat. Ni akhirnya dia kaban paham lah begini lah dia. So tu nak buat ngakwa roba kibra kin kam tek kamba yang ni so tema ba kai ke bangi penmi long kam ni te kabaduna kalong ke ba piang te nak ka pam kai ke ro long kampul kampul. Ngadai wasang mangyang na po mopu sinong ke bahap po sara civil subdivision is kasihim Nihalaya ni po yang ni jika po Bangalore Lulu Market belum bagai tinggal jam ke Sudan Nihalaya yang ini kinong rep dah kebalum ya ki so jongi na kesinong jongi na mopu na umlai bat nak pergi jaga bat keleng sebelum ke dalam karya ni kibaim agar songen tra buat dalam baka inisiatif jong kasokam kaya ni po ni po Bangalore ajing sisa na po mau pu jongi la ban sipadu 1.5 ton pemut kacan 4 kilo dari ini ka sikun kampat poi ini kibang ini ta ide po jirang kumbang ini labar itu tax ni kerman hiba timpoi haka sing bakut kata dia kinyo terek memang ngayo tek ni na kadang jadi asa kira batai ba kinyo terek so na po mo tadi tu tip kan transportation na dong sedong wa le hinda government na keling juga kinyo rep isuan anin na kabanta bangya sim mata hada Sporting Festival yang la ban soku ya kayo hangne la kini tu ya kibri kemudian hangne ka jaga bat lomba joki kemudian la ban peng dan kelen ba kibri hari kasi kinti ba uso hari kasi so ni pra dai don ke cinglong ke bakar pa ta ka dai bulong organic bo bo ngariang don gini ki sebab kita lasnana mesin ko karkhana la ban ready for bed na kemarin organic bas ko yung juicy ka obi ka tiyan ko jinong don ka sugar content ka un so aga de jinong ka pang itu gi so mek ma de gi jaka kim da thiam kim da dan thang ke jing ma ke jing pang ke jing sma ke jing uri kim da thang mulai dari ma de so na jalan kerja, hamtam ko semua pun saya mulai gelap potensium so yang kejimat kerta. Ya kata ande bangilen
kita tambah ban isi inong shong shong to bajela kila ban mat idan ladi mat ladi ban ko yo seorang kila ru ban ada phone yang ngang ada pertanyaan na ai geleng segi office ka ko ta tete nama geleng ni kuat bagi nong rep jeni kinyo ya kedol ke belong fair kinya kinyala ban sustain kali ka kam rep so nyang tra pada kador nimla beliau ke bapiang kemudian kinong rep jeni ke satrot kan sesuai pat isi ya kawi ke pot kawi ka klip mat kin ino itu Henry ni kermen bagi yo ya kidak ki basai shikmat balang bakal ka lap ke soka ka ai na kemudian initiative kebentukan kalian collectives Jelum kejelang yang sokai yang besok nyampa setun kue deh ngin nang la mengi kinong rap ngin nang ya im sakana kita ka deke ke bang yo isutu ka soka ka la pa ba up committed John sport Dubai bat mata to kan itu namanya po bangkalo temen gini kiting le ka soka ken ya rap sibule ni da snow ni da ai ke play kapakar pang ke soka me khalaya leng ba ka karep keriang balala kan penuh ya kembali ke festival berikir meniru bahas nem bagi kuah banakan kesukar kenang penuh susu kembali festival lagi kita deki jaga kenang ba kiwei deki beri lagi kiwei pada ki bertajam ke India ini wat sebal negeri India kencit ya kejing bang kejing tiang kejing siam bat kejing iri bat kejing long kebakar pang jemput netra bami napo mekalea kata kedai kubur besar yang kuat berhasil. Tau niat mah ya kini kisah ki kit dari kisah apa tu? Kini kisah Ilmu ki dan em kiba seni uno sistem ki. Kini kisah wanda ada flight, cargo flight. Di kelompok kisah wahab abuin yang ki perishable item. Bacot, badu, cadri. Om baru pembahalut na pos ni. Pendon kita bam kenyang, pendon kita jam, tete. Kalau durability kita jeng shanti musuh, kanda shanti. Tadi kata-kata lada dia bala penjam, jadi dia bam kenyang. Anda dia pada babu bah, kamsa. Hangni kedai nak benta penyiap irong, inam, for display and for showcasing purposes. Ini nama kan banyo itu baju kedon. Nama hani matang di tang bakum khatsan kue, cipo kue. Ini nama banyak kedon yang itu baju bang itu aku dengan. Kumak lo matang. Rei ni kermen pat de ba ini di tang jing sedang. Ini si kibriu kidang temai tempat tip. Yang ni jing long bakar pang bagai jing pang jing tiang jing ni so jing ni. Di kermen pada hak kue ke pot kue ke sini. Senam, kibriu hani nasi lembaga ni keput festival ke ni ka, uri festival banglia mentang. Aku ke pol nasi kibriu kendawa, kendon ke dipan naga ni yang naga ni ke jaga. Nasi kata ke pol ke price kan go up, kan tiu ke do. Bani kermen, bani kena tikum kata. Yang mentah itu bagang idang sedai ke sedang ke batmai. Kadon ke impat ada ya kadon. Di kermen bagi mesti pak kador kan ki lagi beri kita ni kalau yo mak lagi ni ki asli nasi di bagian danang ni kalau yo mak kat kami ke pot di ni ke dawa ke demand spoon ke quantity pada si kita kador kan satu kinong rep so nyam tra midon yang di anut baka so ka kanyarap yang ban puli gila ganti hamtam kayo kahat kita kedai ke bangi cu ka ang ni cu angnut baka so ka kanle ini kalaya collectives ide iway na ibenta ibakar soka kasngap ya kejing terpad jong bat ni community lang ba kejing ya telun lang mangi nong rep so nyam tra bat ka soka lang ba kata karep kerian ni skem bandang ni sekmat ke ba khamba ba pensno tanap penkemen yang ni kinong rep so nyam tra ni skem so kan sasen kesin ke Baningkong baka soka kapha yang aku kani ke festival tinggi dah dokumen bat nila yo mat iki bersno tenan ni bagi beri huni plan kidang
long thamai ke badai bantit ye kita so na ko kalian berarti dang bun lawan kita suya persam but ngangit skem on lagi let say ye la ma e ding bang ke skem ke ding tel du so kin next year lani haki wede ki por kin sadon ka demand na kana ke Jakarta. I'm from Meghalaya, Shiju, South Korea, and my name is Morin Isira. Nowadays, oranges, we are promoting our product from South Korea. Oranges. The product, our product is texture is so good and sweetness is so much. That's why we are selling the small, medium one is 10 rupees and the bigger one is 1,515. Yeah, I'm in first time in Bengaluru. It's good, but last day the crowd is not much, so I hope that today and tomorrow will be much better. Yeah, ma'am, we are so happy. Those who are conducting, those who are process our product like Kasi Mandarin and the government of Meghalaya. We hope in future our farmers